Znači ovdje imamo samo bazu. Uzet ćemo. Nešto tako. Idemo na sušenje 1/60. Znači, otprilike to je to. Idemo na sušenje. Sada nosimo bijelo. Tanko sloju. Znači stavimo sve ovako. I onda idemo na sušenje, pa idemo još jedan sloj bijela. Tako to izgleda sa sušenja. Samo premažemo noga to pogotom. Sušit ću 2x60. Ovdje sam već stavila gel.
na sušenje. Posle sušenja posle sušenja premažemo nokat top-coatom. I koristimo ovu zlatnu folijicu. Uradila sam i ova dva da ubrzam postupak. Znači ovdje imamo samo bazu. Za ovaj dizajn nije potrebna preciznost. I sad nam tu treba idemo na sušenje. Idemo nokat bijelom.
Ako vam se video dopada, lajkujte, komentarišite i pretplatite se na moj kanal. Hvala. Za još više ovakvog sadržaja. Da budete u toku. Idemo još jedan sloj bijela. Sačekamo malo. U vremenu možemo staviti top. To je prilike to. I malo ovdje. Tako, prilike. Idemo na sušenje. Sušit ću 2 puta na 60. Idemo na sušenje, 1 na 60. Jedan na 60. To je to. Sad ćemo prijeći na top kolatom. Ajde, jel? Sušim 2 puta na 60 čisto. Onako radi opreznosti. Još samo ulje za zanoktice.
Nadam se da vam se dopadaju. Zapratite moj kanal, lajkujte. Hvala.